معرفتنيش، أنا اللي قطعوا لها بدنها في ثنايا الليل، أنا اللي دنسوها ضربوها واغتصبوها. إذا كان مش تنظم حرية التعري بالله فرض مرة تعطونا احنا حقوق الرجال تجيز لنا الاغتصاب. معرفتنيش زيد ثبت، نجم نكون أمك، أختك، بنتك، مرتك، تي حتى صاحبتك، أنا اللي باش يحاكموها خاطر ظلموها. خاطر الله غالب هو عندكم ارتكب فعلا بقانون هكا هو في حالة سكر يخفف عليه الحكم. زاد احنا من هكا اللي ارتكب جريمة اغتصاب ولا الله غالب بسبب إثارة شهوته عن طريق عرض ما فتنها تعطوه حكم مخفف. معرفتنيش زيد ثبت، نجم نكون أمك، أختك، بنتك، مرتك، تي حتى صاحبتك، أنا اللي باش يحاكموها خاطر ظلموها. بالنسبة للخطيبين اللذين عاشا المأساة العقوبة مضاعفة مساء الثالث من شهر أيلول، وبينما كان في سيارتهما تقدم نحوهما 3 رجال شرطة بزي مدني للقيام بعملية مراقبة. حسب خطيب الفتاة فإن أحد رجال الشرطة أقدم على ابتزازهما ماليا مقابل إطلاق سراحهما، فيما استغل الآخران غيابه لاغتصاب خطيبته. تحركت من بعد الكهرباء نتاعهم وانا موجوده فيها، قعدوا يدوروا بيا غاديكا في الخليل، وبتحركت الكهرباء شدني الاولاني اغتصبني ودار له والاخر يغزل له، معناها يسوق في الكهرباء يغزل له عادي مش عليه فما حتى شيء معناها. بعد قعدوا يدوروا بيا حكيت ساعه وربع هذه الحكايه، يدوروا بيا عاودوا رجعوا في نفس البلاصه يبدلوا البلايص، شدني الثاني زاد كيف اغتصبني. وبعد رفع الخطيبين لقضية أمام العدالة تم إيقاف الشرطيين، ولكن سرعان ما وجد الخطيبان نفسيهما متهمين بالتعدي على الأخلاق الحميدة. المدعي العام يقول إنهما وجدا في وضعية مخلة بالحياة وسيمثلان أمام القضاء ويواجهان السجن لمدة 6 أشهر. يومية الشروق التونسية أجرت مقابلة مع الفتاة وقالت فيها إنها فعلا كانت في لحظات حميمة مع خطيبها، لكنها لم تكن في وضع مخل بالأداب وكانت بكامل ملابسها على عكس ما يدعي رجال الأمن. قضية هذه الفتاة باتت قضية رأي عام في المغرب التونسية. يندد الحقوقيون بما رأوه محاولة من وزارة العدل للتغطية على الجريمة والبحث عن مشروعية لما حدث، فيما نددت ناشطة حقوقية بظاهرة الدعوة للاغتصاب، إذ دعا عدد من الإسلاميين إلى اغتصابها هي لدفاعها عن الفتاة الضحية. الكثير من الناشطين الحقوقيين نددوا بمعاملة القضاء للمغتصبة كمتهمة، إذ يرون إنه حتى لو صحت قصة رجال الأمن فإن القبض على أحدهم متلبسا في وضع حميم لا يبرر الاغتصاب ولا الابتزاز. En fait, le porte-parole du ministère de l'Intérieur dit que cette femme a été trouvée dans une position immorale et elle est jugée aujourd'hui par atteinte à la pudeur. Est-ce que c'est une honte? Est-ce que vous condamnez le porte-parole du ministère de l'Intérieur? Oui ou non? Non, moi, le seul communiqué officiel qui est sorti, il est sorti aujourd'hui du ministère de la Justice, et avant de venir ici, j'ai ramené le communiqué et j'ai écouté les paroles de Monsieur Noureddine El-Bahiri, ministre de la Justice. Et vous, madame, en tant que membre d'Enarda, est-ce que vous trouvez ça inacceptable? Est-ce que vous dénoncez le fait que cette femme, que le porte-parole du ministère de l'Intérieur ait dit qu'elle qu'il y avait atteinte à la pudeur? Pour moi, comme femme, je suis contre. Déjà, je plaide pour que cette femme ne soit pas jugée pour ce crime-là. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé pour cette femme-là, il est tellement inadmissible et c'est un crime contre elle qu'elle doit être accompagnée, soutenue. Donc vous condamnez ce qui se passe aujourd'hui au tribunal de Tunis. Martine Gozlan. Non, c'est pas ça. Vous condamnez pas mes propos, je vous ai dit ce qui se passe. Mais c'est pas très clair. ليس صحيحا أنه المتضررة في قضية الاغتصاب تحولت إلى متهمة، هذا مش صحيح. المتهمين ما زالوا موقوفين، وكان ما تحولت إلى متهمة راهو المتهمين راهم خرجوا راهو تم إطلاق سراحهم. ليس صحيح أن المتهمة تحولت إلى أنه المتضررة تحولت إلى متهمة، هذا أمر غير حقيقي. لا c'est pas mon affaire. Moi j'ai les paroles du ministre. On est quand même, pardonnez-moi Madame Driss, j'entends bien que vous êtes solidaire de cette jeune femme, mais on est bien dans une situation d'embarras total et c'est un procès à la fois emblématique, c'est une situation emblématique. Vos explications, votre manque d'explications, Madame Driss, est emblématique de la situation de Narda
par rapport aux atteintes aux droits de la personne, par rapport aux atteintes des droits des femmes. Comment Lorsque emblématiquement, vous nous parlez, très bien, parce c'est qu'il suffit pas de emblématique dire... parce que vous ne savez pas, Madame Dries, exactement comme les officiels au pouvoir à Tunis, vous ne savez absolument pas comment vous en sortir. Vous savez très bien que c'est une situation épouvantable, que en Tunisie, toute cette Tunisie des Lumières se révolte contre la honte qui est faite au statut des femmes par rapport à cette jeune femme jetée en pâture, par rapport aussi au traitement qui est fait de ces fameux médias que vous passez votre temps à décrier. Je voudrais simplement dire un mot sur Bouchra. Je vais donner la parole aussi à Marouane Benyamin. Donnez-moi quelque chose, madame. Il suffit pas de dire des paroles. Je veux rétablir la réputation de l'admirable avocate de cette jeune femme, à savoir Madame Bouchra Ben Hamida. J'ai rencontré Madame Bouchra Ben Hamida en pleine révolution tunisienne que j'ai couverte depuis le premier jour. Madame Bouchra Ben Hamida, je la connaissais auparavant alors qu'elle faisait partie de cette société civile qui se battait contre Ben Ali. Je ne supporterai pas d'entendre dire que les gens ne se sont pas battus contre Ben Ali et qu'aujourd'hui seulement aujourd'hui, Enarda se bat pour les droits de la personne. Non, en fait, non, puisque dans cette affaire, le pouvoir, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur et son porte-parole, ont bafoué les droits des femmes. Et c'est bien ce que la Tunisie claire et lumineuse, cette Tunisie qu'on aime, a manifesté dans la rue. باش ناخذ الحريه المراه تعيش حره ولا تعيش مغصوبه المراه وندور مغصوبه المراه هذا الوقت اللي عايشين فيه. الشعب التونسي قاعد يعيش في ازمه نتاع امن وزيد على هذاك يتم اغتصاب مواطنه تونسيه هي اختنا وامنا وكل شيء. Cette victime a été violée par 3 policiers. وبس سيد الوزير. وفي الحكاية هذه il nous tarde d'avoir une justice indépendante. وفي الحكاية هذه سيد الوزير نقفلكم كي الشوكر. وفي الحكاية هذه سيد الوزير نقفلكم كي الشوكر. وفي الحكاية هذه سيد الوزير نقفلكم كي الشوكر.